badulat mo. Inisium ba kajing kendo jengi badulat kalong positif. Henry wat la kataru ngindang syong bayang ting ngindang continue ya kadharna ngin update ado bana kaliang jong usiam unsim inisiatif akabay day bataneka jingdawa jong. Hadin ka jing ngap menti jong ka sorkar kinohikai SSA minta ka sngi ka arpoi terik unaitung arjar arpuar kilalit ya kendo ulat ka jela usatya pal malik ban pensngawi ka jing jong kinohikai kibla syong kalan mengor batya amir surak ban tuklar lem na kabenta ban dawai ka tulop pa ka sorkar kan pelat no. Haba krench kelak pathai khubor hadin meredap ya kendo ulan u presiden jong kinohikai SSA upa Aristotle Rimbai ulai thu ban nakaliang jong ulan ula phone cho menteri rangba ka jela Konrad ki sangma ban kali na state government ke ka ba kala le na kabenta ka tulop jong kinohikai SSA ki bahab ban mi sya surak ban dawai ka tulop Nakaliang jong ngi Kamekhalia SSA School Association hadin ka jing sngap man jong ka sorkar jela halor ki artli ki mat jing dawa jongi kebanongkong ban pelaj ya ketulop padang sa jongi san banai kata jong banai February and March jong ka financial year jong ka last financial year 2021-22 nang ta jong current financial year 2022-23 jong banai April May and June kabaar kaba nakalian jongi dawa ban pinkiu dan enhance ya ketulop jongi kinohikai SSA kembala omentan hadin baka ngimyo kano ka respon nakaliang jong ka state government menta kasni ila yolat bani kendo I honorable governor ban pensngeu hi yakini ki atri ki mat jing dawa jongi ban ngila kerpar ro I ban nakaliang jong I ba in tuklar lem pai dei batane kapenta nang bangi nakaliang jongi kinohikai se in yo ila ka jong kokok ya kajing yakren jongi ba I honorable governor ang tuhi hakmat jongi ila phone you honorable chief minister Konrad K Sangma but ila kali na iba kai mo nakaliang ka state government kilale kabay day bat kani ka issue jung kini kinohikai SSA kibala don menta hang ni capital city ban protest mentala south ni limit te nakaliang jong I honorable governor ila ha yo honorable chief minister Konrad K Sangma ba Maria Poy Shillong uday ban address no ya kani ka issue but ban settle once for all pata kalong ka ka ba nakaliang jong honorable governor ila pensngeu hangi ya ka ba ila kren ba I honorable chief minister ba ila penti pro yang nakaliang jong governor ba honorable governor ba honorable chief minister kung kalong menta imdon hapo Shillong idon sya po tura bat ila ong ba nunun la shy in sa wanpai kumantan ban ila ong honorable chief minister ba Maria po Shillong ida ban address ya kan issue bat ban settle pon for all nakaliang jong honorable governor ulay yato yurangi ba lasay unsale syadilhi diha kabay day bat kani kabenta mo kaba nakaliang jong ka state government ka ong ba kasa kani ka ad hoc bat first installment tingila kerpad yo honorable governor ba nakaliang jong uro unsubhaban penyekren lem syadilhi hapo ka Ministry of Finance patumjur hapo Ministry of Education Government of India bahkan perlaj keloy ya kani kasong pisak ka ad hoc bat first installment na kabenta jong ka state Meghalaya dia kapai day bat ka last financial year nakaliang jong ka central government kala de pelai lut ya kasong pisa ka bakala ay ka commitment ban pelai syaka state Meghalaya TPE kata ka pisa ka pelai na government of India bat kasong pisa ka pelai atun rutrik jong upnai March jong mentau snem nakaliang jong ka state government ka kila pelai 3 crore ka badai ka additional fund kabati hapon bon nakastate katung ka capping norms jong ka samagra shiksha abhiyan na bentaban siu ya klok singi kunong KCC tikan ni kapisa baro armo bapalai na government of India ban na government of Meghalaya kamdap pura ken ban siu ya klok singi baro khat arbnai ka sudap sipo banai ka kasateng sa ini yar banai tikadaw balay ba ini yar banai kasateng kalong ba ka government of Meghalaya ka claim pelai lut ya itai additional amount badai ban siu na ka state budget ka bala kot sispa sa crore nakata ka sispa sa crore ka pelai tang 3 crore hak art rutrik jong upnai March arjar apuar bat kapat sa crore jin bakala pelai baro sispa sa crore nginong face kan ka problems dan ka pending service jong last financial year katulop jong ikanom sa jong February and March kan ringim tip na kay kadaw mo honorable chief minister Padon Brom jong usar Konrad K Sangma who is in charge of the finance thara utip kamha nakai kadaw ba ubat sa ya kani kapisa sa crore kabadai ban pelaj syapo education department na kabentaban siwa klok jong February and March